muri iki gihe turimo abasahese yewe Yesu we sanani imbaraga zawe ushuduhembure Yesu we turakurindiriye turagushimira ku ijambo ryawe Yesu turashima ijambo ryawe Kristo turashimye ku ijambo ryawe Mana reka imitima yacu yakira ijambo Yes. Yes, ankurubura. Yes, ankurubura we. Yogesha amaraso wavuye kugira ngo tunganire Imana. Ntabwo ngutunganiye mwami we. Mfite integekeya mu mutima we. Ntabwo ngutunganiye mwami. Mfite integekeya mu mutima we. Ndakubona ndasa mukiza we. Kugira ngo tunganire Imana. Amaraso yawe mukiza Yesu we. Iyo yose nzahambaza we. Yaviriye ku musaraba. Tegera Eza kurubura. Eza kurubura we. Samuka banyuzwa we. Yogesha amaraso wavuye. Wina papa. Kugira ngo tunganire.
mwambara umwami Yesu niyo simisi cyangwa ipataro niyo koti cyangwa ikanzu umuntu yo kwambara agiye gushima umwami n'umwambaro wo dutuma dushima n'ukwambara Yesu kamara tukaje gushima c'est pas vrai ariko nari kubisaka bumbu neza we murambonye nawe no ndahubiwe mwambara umwami Yesu nimumara mubone kuja gushima mwambara umwami Yesu nimumara muje gushima uzura ngo nikiza kitubandi baje gushima Daudi umwanditsi wa Paulo yandika Efeso yaravuze ngo mwimuririmbane zaburi nibihimbano by'umwuka uzukundu gasonga pastor haraba ngo ni alama ya moyo ambayo umegeuka ngo nakububujika tenzi na nyimbo za Mungu kububujika mnikiswali kwa utamusumu ni ngo kumene ni ukundi chuzuriye chamara kuzurira kikagumaka kasaki papuko ni ase pa valasia kububujika sifa umutima wahindutse n'udushima cyangwa azashima umutima udahindutse hazashimwe umutima uzira ngo umutima gusa waguzikanjo ni uzuja gushima ayo ni Ibrahim ntabwo ari umutima ntabwo ari umutima waguze koti apana pastor ntabwo ari ahubwo umutima uzinduka niyo ulambaye umegeuka ni uzushima wa pastor umutima wayindutse ni uzushima so waguze koti how kwanza so wasenga kuburevera nkanje na pastor na kutupuete na oganga Amashimwe ndari prate mwanga ndata genda na ukore so chonkote genda na ukore ngo ni alama ya moyo ambaye umegeuka iyo umutima wamaze guhinduka uzuririmba uzukora ibindi uzushima uzawuza kaya bya bindi sorangira ko tubwira haza uzutumuzamuka ku musozi wo gushima ariko utarahinduka tuzuva mu nzu uhorana maganya kubera ko kutigeze uhinduka na rimwe imbere y'Imana umutima utarahindutse tuzumenye iby'Imana ariko ndanezerewe Imana kanzutse abantu nepfa muzamure maboko mwiroje turarura ruhande buya twayesengira ngirevo tugenda gucya kandi hano hepfa musubire kandi we Mana yanje imitima yanyu ihinduke musubire kandi musembuke no ndawume ngakutipe tembe bana musura gukira indirimo ndagasi iriye nyango ko sibwetela iriye kandi ni alama ya moyo ntabwo ari amaboko abiri di kandi Imana ntizinezerwa ngubwo ufite wasize irange kunzara hapana izinezerwa n'umutima wahindutse tizinezerwa kubitukuje hapana tizayishimira amashimwe y'umuntu witukuje ndi imbere y'Imana izireba imbere ku mutima ariko natangaye Amen.
Yes. Yesa kurubura, Yesa kurubura we, yogesha amaraso wavuye kugira ngo tunganire Imana, ntabwo ngutunganiye mwami we, mfite integekeya mu mutima we, ntabwo ngutunganiye mwami, mfite integekeya mu mutima we, ndakubona ndasa mukiza we, kugira ngo tunganire Imana, amaraso yawe mukiza Yesu we, iyo yose nzahambaza we, yapfiriye ku musaraba, tegerayo Yesa kurubura, Yesa kurubura we, samuka ndanyuzwa we, yogesha amaraso wavuye wine papa kugira ngo tunganire azayitukuriza mu ikanisa zamira intibiki mubwira kwitukuza ko ari cyaha ntishobora kumubwira yo kwishishura akazana urwembe akaraturutanga agatiriye ntiyigeze ahinduka ntiyambaye Kristo. Ni ukuri kw'Imana umuntu wambaye Kristo tiyo kurira mwinda mu ikanisa cangwe ngo atangire inda mu ikanisa pe kubera ko yahindutse ko yambaye Kristo. Nisho gituma Imana zinezerwa Amashimwe, zinezerwa bene Amashimwe. Yaravuze ngo mbega Amashimwe yo maboko atari urubanza we, mbega ngo ukuntu ari byiza we, mbega ngo ukuntu ari byiza umugore gushima atari mu burozi we, mbega ubabitagara we ayi Mana we tege Mana yanje we tege Mana yo mwijuru we tanga rero mureke zose bana b'Imana ayo nganti ari make imbere y'Imana, ariko mwambare Kristo ndiyo mugenze mucyo kuko ngo mubize ko umunsi wo gukanguka usohoye, iminsi yo kuza kwa Kristo irasohoye, tubone kuja gushima Imana dufite imitima itaduciriye urubanza. Oho, Yohana yaravuze ngo igituma dutinyuka imbere y'Imana ngo nuko tuba tuzi neza ngo iyo dusabye nayo ngo izayumvira mwiza, bigatuma ngo dutinyuka tukagera imbere y'Imana takubebera. Pawulo arakubwira Timoteyo akamubwira ngo mwana wanjye ngo uza wishira Imana ngo nkushimwa umugaragu ngo udafite ipfunwe imbere ya shebuja, wishira Imana nk'umuntu utari uburyarya, wishira umwami Yesu ngo nk'umuntu utari uburyarya, wishira umwami Yesu, wishira umwami Yesu, wishira umwami Yesu ng'abagore cyangwa abagabo bazima batari mu buryarya. Yewe ngo bari gutanga Shimwe ni mwambaro wawe aiwe ishimwe ryanjye siryo dusuze ishimwe ryawe n'ubwizaremwe gusa bitagushima. Shimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe ryo buturo bwawe. Ari mudanganya namaniwe
Aimable. twumve kushaka idara cyo ku misiyoni hariya hirya hariya iwacu ese uri hesha hajya ku iwacu hariya ku itongo idara cyo ku itongo iwacu imbere y'Imana hariho amagambo ngo Paulo yanze kuyavuga ngo kubera kuko ngo asanze ngo nta muntu ahabona wo kwizerwa ngo yabwira n'abantu ngo Tito mumbi bitabo mumbi ngende sanze Tito ntawo ari sino banki yavuze ariko mana hari amwe tubatubwiriza ukabwiza abantu wiherereye ukavuga ngo aya magambo nje kuyababwira ni nka ya nyuma niho gukaraba mwebwe hose nzobahisha inyuma ese ko butumwa buraho izano bari umunsi umwe zambwiriza kama ngendera ngo simbura n'umukristo n'umwe mikanisa wacu ubu butumwa bagumve ubutumwa mpano bafite uyu munsi ariko mana nitegereje nsanga harimo abana biwanje bakeya jega n'abakeya ariko mana ngamangana ngo ubutumwa ntuze bwose babumare Ni bangahe? bumve Imana ishaka nyine kwitoro rya none cyituma Yohana akavuga ngo ufite amatwi yumva niyumvize umwuka abwira amatorero ufite amatwi yumva nyamadora ngo niyumvize umwuka abwira amatorero yumvize umwuka abwira kanisa none abantu bave mu buryanjya bave ku buryanjya bambara Kristo kumwambara cyane bambara Kristo apana nguduzu ngutungu tutwareza reza kihuzu uyu mwambaro w'icubahiro umwambaro w'ipasiteri mwambara Kristo mugenda tukristo wari uzu zimwe hari uzu zimwe zazibi wabo rwanda ukava ngo izingizi nzanzikoraho mu gihe ngiye hakomeye sikusha imbere y'Imana aba ariko tugira Kristo atubera umwambaro midaga apana umwambaro waninga gusa umugabo karambwiye ngo abantu benshi bari mu kwambara ubu Kristo ngo kama vazi la heshima niko umwana savuza ngo agatabo kavuga mutumishi wa minifu karavuza ngo abantu benshi bambara ubu Kristo ngo ngikoste gicubahiro kihuzu y'icubahiro bazagira igihe cyo kwibika bakagira iminsi yo kwibika ariko Kristo ashaka ko mwambara Kristo umwambaro wa mugitondo ni mugoro mugendana utuma muhisha ubwambure bwa mugendana na Kristo amagambo abiri gusa ngo nuguhindura imitekerereze ugatekereza kuri Kristo ugahindura imibanire yawe n'abandi bantu ukabana n'abandi bantu neza ngo amaboko yawe ukahindurira gukorera Imana nicyo kwambara Kristo kugira mind mucongereza Change them. Mind. Change Koffi. Change mind. Itekerereze mishi. mind igize gute iri myiza nakunda kushaka Mind. nariko nkumva nariko shaka ka mind kandi gaheka Mindset. kurosha twumve ja saka treve Yes. imigisha yawe yangezeho mu buryo nje niyumvisaga ebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera mfite ijambo rimwe giva mutima warakoze
muhagarare gatoya turahagara muhagarare gatoya twakira mugisha neza siko bavande siko mubonye papa tugwaye kazi tuyobweza sente n'ubundi warayihawe nakwa tuwe ijambo nk'umugaragu w'Imana none ga nawe turakwakira tugiye kwakira neza mureke dukomere ijambo ry'Imana amashimwe cyane siko imeze shumba turagushimiye turagukunda twadufanye isezerano ariko ntubwira ngo naratemuje abagabo biriya ntawe ukimenya nuko ariko urazumvise none ga tumukomere kandi amashimwe cyane Evera Gaspard azabwiriza kumva ukarira ukamutegera kandi jewe muntu urira burazantera muntu w'umugabo ungana kura ngo kari ufite imvi akaririra Imana ni bake abantu benshi bari mu gusenga kamasenga kanuye ku mutima ariko mushumburira tuzobana muri Amerika tuzobana naje mu diakoni hariya muri States turi kumwe none ga tugiye kwakira mugisha akonjureho nimurangiza nimba mbwira ngo mwishane siko kwiza abarazwe ndi bararirimba nga asiga abantu abarazwe nanganire kandi nganire n'umwana wacu iyo umuntu bamutumiye ntarimba abandi bari uzanga n'uryo ndabizi gusa ndi wobivuga ku mutima jewe ndi dadi wanyu mwese mwese ndabaza sama haleluya kwira kuba partage bikabagiraho kuko naje kuko buzangezeho kandi si wowe no kwima mikoro ngo nabaraswe nibo bantu basigaye ni turangiza urabona amasaha kuntameza ariko Koffi nandi nari umugabo abavuga ubutumwa bane n'abaririmbyi saa 10 zibaye yego je suis vieux papa churanga sasa churanga twumve papa churanga kumuka guheza wenyine turakwakira iminota nkinga 10 ni turangiza tuza kumva bandi neza tumakira neza
mwike hasi mwike hasi mugi bishaza sha bishaza tegutera 14 hari umuntu ugwa muri Amerika uri ni indembe none umunsi bamubika ngo ararangije ariko zari 14 tugiye kugaruza ubuzima bwe sema amen haleluya tugiye kugaruza ubuzima bwe kandi muri haleluya ufate za mikrofone dutere haleluya niturangiza dukore sasa ariko ndaneze tuzamura ibiganza haleluya tuzamura ibiganza muguri tayari papa tuzamura ibiganza twese ijoro ry'uno musi cyo gushima Imana ejo mu gatondo azobusuka ku gisasi samani haleluya muri gitara cy'amashimwe hari warubaye paralize umunyene mu kanya turasohoka gutya umuntu ubwo paralize arakiza mu kanya sama haleluya amen tubonye ko dusohotse na Moise na Bonner na Patrick umuntu uraye paralize arakiza kubera imbaraga z'amashimwe tukura gutukira amashimwe mu bisigisigi bimwe biza mu giterane haleluya komari mana mashimashisha
mwike hasi Imana iba umugisha kandi nta mutima mubi. Mwike hasi Imana iba umugisha. Munanoma paze aho mikoro gishira abiganiro kandi Mwami Yesu turaguhimbaje Kristo. Haleluya, haleluya. la papas Turaguhimbaje Yesu. darita des affaires. Nguvu zake Mungu musaidizi. Urabereye gushimwa. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, turagushima ku ijambo ryawe. Duha imbaraga zo kukwambara. Basira la Josephine ma. La boy boy sisira la. Basira la do boy boy lo. Uduha imbaraga zo kukwambara. Muri iki gihe turimo. Yewe Yesu we. Sanani imbaraga zawe usuduhembure Yesu we. Mwami Yesu we. Turagushimira ku ijambo ryawe Yesu. Turashima ijambo ryawe Kristo. Turashimye ku ijambo ryawe Mana. Reka imitima yacu yakira ijambo ryawe. Reka imitima yacu ihindurwa n'ijambo ryawe. Reka imitima yacu yakira ijambo ryawe. Reka umwe wese waryumvishije abashe kukwambara. Uduheshe. Herdine frade zavelega. Sanani imbaraga zawe usuduhembure we tunakurindiriye amasahense. Turaguhimbaje Yesu. Bari Turashimye ku mirimo y'amaboko yawe. Turashimye ku Imana yakugabiye utureme mu mutima wo gushima. uyibara Kristo ku mwambaro. tusiganuke Tukugendane ku mwambaro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. bari yomigisha nona Kristo turagushimiye. Turagushimiye. Turashima ku ijambo ryawe Mana. Aba bose bateranijwe no kumva ijambo ryawe. Ureka ijambo ryawe izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zigaragara imbaraga z'Imana zigaragara imitima yibagiwe. Ureka ijambo ryawe rikura abantu ku mara ryose. Ureka ijambo ryawe riduhe guhinduka ibyaremwe bishya. Ureka ijambo ryawe riduhe guhinduka ibyaremwe bishya. Haleluya Yesu. Haleluya, haleluya. Data turagushimiye Mwami Yesu. Shimira kugira neza kwawe. Turashimye kubw'ijambo ryawe twumvise. Turashima kubw'amashimwe. Turashima ku mirimo yose ikorewe aha. Ndabizi neza abazanye inzara n'inyota bagize icyo bakora. Mwami Yesu warakoze wampaye amahoro yo mu mutima. Mana yacu urakoze. Undindire Kiba igiterane cyo guhindurirwa. Iki giterane kiba igiterane cyo kukwambara. Buri umwe wese abashe kukwambara akugenda. Tuguturane, tugutuma. Ubwiza bw'Imana bugaragarirwe wese. Imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Umwuka w'ukuri, umwuka w'ukuri, umwuka utari uw'ibihimbano, umwuka utari uwa kure mbonwe menywe, umwuka utari uwo kumenyekana muri ibi bihe, ariko umwuka wera w'Imana aba ari uyobora imitima y'aba bose kugira ngo tubashe kukwambara. Kristo turasetse, turatambye, dukuye ubwatsi kubw'imirimo y'amaboko yawe, dukuye ubwatsi kubw'ijambo ryawe twumvise. Kristo mu izina ryawe tubisabye tubigushimira. Amen. Haleluya. haleluya. Ndatangaza haleluya. Nta kibazo Mana, nta kibazo Mana. Haleluya, haleluya. 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 Duheze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Natangariye z'amashimwe kubw'amagambo y'Imana twumvise. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mina. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya.
umugisha. tumukomere amashyi menshi cyane. Mwene data hari icyo yifuje, icyo umutima wifuje uzamugikora. Papa mwanya nuwa. Bwana sifiwe sana. Soma ibiganza bukiya yeme tube nk'abatanga haleluya. Tuzamure kandi. Tuzamura yewe. Uyahetse nawe mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Jewe iyo nezerewe cyane wacu ni wacu barabizi ntanga. Sinza nigumira ku bintu. Bwana sifiwe. Babwirije umupasiteri hariya numva aramfashije. Bwana sifiwe. Naje gutanzosha ndota nzomuheza ibihumbi ijana by'amazi azonda mu nzira. Tukamara Imana amashyi menshi cyane. Mana ubwaso umushema tukamara Imana amashyi menshi cyane. Sebastien ndababaye kuntanze mbabaje. Amen. Amen. Muvuga butumwa wa mbere yatangiye kuvuga ishimwe numva umutima wanje mbwijambo ntange itu. Amen. Amen. Uwa kabiri nuko n'uwa gatatu nuko n'uwa kane nuko. Amen. Nanavuze ngo nditanguza mu buryo bwose ari ejo bifata wa mbere none umugisha barawunyatse. Urahari ndawuguheza. Amen. Amen. Fite uwanje nawe ufite uwawe data. Amen. Amen. Ndashima Imana kuko yangiriye neza. Amen. Uyu mwaka nje nawise ngo n'umwaka w'amashimwe muri je. Fite abana. Fite temezi ibiri. Mwaka w'amashimwe iyo ni ya mbere. Indi ya kabiri muzoyumva mu butumwa. Nimbona umwanya. Amen. Zo ni impamvu zibiri nashize imbere muri uno mwaka. Ndashima Imana kuko yandize n'umuryango wanje wose kandi tukunguka umwana w'umukobwa. Imana yo mu ijuru nishimye. Hallelujah. Kandi shimwe kuko yandize mu ngendo nagiye ngira zose. Imana yo mu ijuru nihabwe icubahiro. Amen. 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 Kubera izo mpamvu ejo nzuzana ituro Patrick ari ejo uzondebe nje gusenga kubera kuko wabiteguye ko ari igiterane cy'amashimwe uzondebe zorizana kubera kuko ntajyo nagendanye sinkunda kuvuga amashimwe. Tukamara Imana amashyi menshi cyane. Arakoze turora bitanze gusa ntavuze nombore ro nombore empere akaba na nombore yindi bazavuga ngo pere nimba zozana pere nimba ari empere kadufate gusa ko ari turo turukomera amashyi menshi cyane. Ugize neza kandi naje natekereje gusa nariko ntekereza n'amagambo y'Imana twumvise tugiye gutanga ituro yuko turi amahoro. Tugiye gutanga ituro umunota 2. Aya magambo ndiyo vuga gutya ngo tugende nta turo dutanze. Tugende tutabibye utekereje hari impamvu nyinshi zotuma utanga ituro. Sema amen. Sema amen. Wa ufite amajana 5, wa ufite 1000, wa ufite 100, wa ufite uko umutima ukubwira. Ubwira Imana ngo Mana ntanze ituro kuko ari cyo wakoze ku buzima bwanje. Bone ugura igiseke. Mugicuranga we gusa akantu gatoya nta muntu uzina tutanga ituro ku mutima ukubwira ibiseke biruguruye. Tutanga ituro ry'ishimwe joro y'uno munsi ku majambo twumvise y'Imana. Tutanga ituro ubibe ubone make ariko mureke dutanga ituro. Mureke dutanga ituro. Mani ba umugisha. Mani ba umugisha. Tanga ituro nawe hari icyo Uwiteka barakoze ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yakoze kuba ukiriho. Ibyo byonyine ni ituro rikomeye. Cyo cyonyine. Mani ba umugisha. Tanga ituro. Mani ba umugisha. Mani ba umugisha ituro ryuko Uwiteka yakurinze. Uwiteka akuragira. Uwiteka aruziye. Biroma n'umurongo wa 14. Haravuze ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimuhirwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Subiremo. Abiroma igice ca 13 n'umurongo wa 14. Haravuze ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo
kandi ndimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Watugiriye neza Mana guterana imbere y'abera bangana gutya, waduhaye umwanya mwiza wo kumva ijwi ryawe. Ndagushimiye. Bino rero bane natwe Kristo, ureke imvura y'ubwiza itembe mu mitima yacu. Nuko tugiriye neza kuko ubizi, uje umenya ibiri mu mitima yacu ukabisandaza ukabimenya. Ndagushimiye Mana kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Ngwino uganire n'imitima yacu twumva icyo ushaka. Mana tureke twumva ijwi ryawe. Kuba duhomza kuba mu nzu yawe ijwi rikaza ntituryumve. Ndagushimiye. Tuzemere Mana, tuzemere riza ngo ntituryumve. Ayi Imana yanje, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nishimiye kuba hano muri iri joro rya none, kuba Imana yatwemereye ko tuba hano binyujije mu bagaragu bayo ababiteguye. Imana ikabacisha mu ijwi rituma tuba hano. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ishimwe. Nishimiye kubana namwe mwese, tagize uwo novuga ngo ndeke uwundi, ariko umutima wanje wanejejwe no kuba hano uyu mugoroba. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Titwabona uburyo tuyishima bihuye n'ubushake bwayo. Muri rimwe zaravuze ngo nanone uko mbishoboye Mana nzaja nguhimbaza. Mana yo ntizi kubera ko izimenya hihereye mu mitima, zireba ishimwe riri ku mutima karimenya, ikamenya n'iryaje riri ku kanwa gusa. Nico ngico. Iyo yitegereza amashimwe, iyo iziyareba nk'Imana, tiziyareba nkatwe, kuko twebwe tutatumenya iryavuye ku ndiba y'umutima. Tuzatwumva gusa iryaje ntitumenye irya aho rivuye. Ariko Imana kuko iyo igira neza, zimenya ishimwe ryo mu mutima, ishimwe ryavuye ku ndiba y'umutima. Imana ikaninezererwa. Amen. Kubera ko ari amasaha ageze kure y'ijoro rigeze kure, ndavuga umwanya muto cyane ushoboka kugira ngo abandi nabo baze kubona umwanya. Nibajije twabyinnye turaririmba kare ngo mare ndibaza ngo se kubera iki waduhuje Mana, twahuriye iki? Kuba twahuye ariko abantu ntibabitahure cyatumye duhura. Kubera iki Patrick nuko afite ifaranga, nuko yakoreye ibitangaza biri tuzabandi se, kubera iki yaduhuje? Bibiliya izivuga ngo intare ntiza yivugira gusa, kandi ngo nta bwiziva mu ishamba ngo itabonye umuyigo. Gashaka ibyishimo, gashaka ukanga, ushaka iryo jambo. Tiza yivugira ubusa, haba hari impamvu. Imana ntiyoreka duterana itagize uwishaka. Amen. Zizishaka kabicisha mu mugore wabyaye, abantu bakaja gushangiriye umwana wavutse, ariko ifite intego y'uwo yashatse uza kureba. Amen. Tiyo kwemera ko duterana bangana gutya,
ngo dutahe ntajwi ry'Imana ryumvikanye mu mitima ntizibireka kuko izibikora ku bushake iduhuza ku bushake bwayo. Amen we. Twoba duhombye tugahomba nk'abandi bose bagiye gucuruza irushari cyangwa ahandi rugushwa cyangwa biriwe muri roparizi barangiza bagahomba, ubaye udatahanye ijwi ry'Imana ryo mu mutima twoba dutaha. Njewe reka mvuge gatoya aho Solange yagarukiye nimara ndangiriza ngaha. Nyuma y'isanduka rya rivuye kwa Bidodomo saho yarangirije cyatumye Dawudi ngo abo umutunzi umuhanzi w'amashimwe sako ngako yavuze ukanyuma. Ariko Dawudi yanditse Zaburi ya 42 yavuze uzohagarara aheraho gushima Imana nyuma y'isanduka rivuye mu bunyage. Ninde bidaga, ninde ugomba gushima? Nuwuhe ugomba gushima Imana? N'umutima umeze gute ugomba gushima Imana? Kuko abi Betishemeshi yari yishemwe 70. Ese siko Bibiliya ivuga? Byishi yari yafushe. Abantu bari binjiye mu ikanisa kurunzi binjira nk'ibisanzwe ngo banezezwa nuko isanduko rigiye iwabo. Bati gitangaza kirabaye isanduku dore inka ko jambo ziyerekerayo kandi zisize inyaniye zikamo zigenda gutya. Ariko se kweri zijanye iki? Bateze ko zigiye niki zijanye. Batereka turebe. Baja kwitegereza ngo mwisanduko barebe bijanye iki niki zijanye zinoka. Abahungu 70. Kandi ni nyuma ya wuza warugiye kwiramira ngo inka ziki imukuraho. Abandi ngo banezezwa. Bibiliya izivuga ngo banezerewe ngo bavuze induru abari mu mirima ngo bamanuka mu mibande bafite n'ingimbaga bati muitambira igitambo batima niko zigitangaza n'ukurukimana batirima marukana murabi igitangaza cy'Imana. Haleluya! Batini muza tuyishime igitangaza kirabaye hatari ko asa n'ikijanye batubwiye n'ikijanye yeme batumuhari mwiki giziyete. Amena. Ngwiba kubita inkokora iraraka ko murampengereza muje kuntata mwebwe ngiki gikenewe pastor nenye no kubaye nugushima. Hariko abantu bamara bakibaza ngo se ni bande bagomba gushima Imana. Dawudi ngo amare kubona ibyo bitangaza Solange yavuze bati indi yotaha mu rurembo rwa Dawidi yomara abahungu n'abakobwa ni mwitambikane turebe hariya hepfo. Bibiliya ivuga ngo yayijanye kuko ari umunyamahanga yica abanyamahanga tuyijane hariya ngo arayimanukana bayijana kwa Bidodomo. Imaze kuva kwa Bidodomo musome Bibiliya yamaze iminsi ingahe? Yamaze amezi 3. Amezi 3. Sinzi abantu bavuze ngo barahinze ngo kwa Bidodomo ngo birera cyane. Ntabwo Bidodomo yahinze. Hari ibigori byerera se ku mezi 3. Tankizi inkari inkizi byara ku mezi 3. Yiba yaramburuye. Uvukuntu Bibiliya yanje yambwiye igiswahili. Yaravuze ngo abantu banezezwa n'Imana ikoreye kwa Bidodomo ngo baja kuyitura amaturo. Abantu ngo bajana amara ariko mfite akabazo ngiye kubaza.
n'abatambyi ngo baje gutura amaturo. Inkuru ngo zija kwa Dawudi zamubwira ati Dawudi nyuma yasanduka yagiye ari hepfo kiyigeze bagira nabi ahubwo bamerewe neza to ameza bayatatu nta mwana ntaki ahubwo abantu bari kuja guturi mureke turabiza. Dawudi yandika 40 Zaburi ya 42 araba ngo ninde uzahagarara hera k'Imana, ninde uzazamuka ku musozi w'Imana. Niba kuvuga mu yandi magambo batase ko bayijanye none uzaza gushima Imana nini nyuma yo kubona ibitangaza by'Imana ikoze, ninde uzahaguka gushima? Amen. Avuga amagambo bireze nezeza yaravuze ngo nudafite. Amen. Kandi ngo n'amaboko ye ntabe harabiri gusa n'amagambo abiri pastor. Umutima ngo nudafite icyo umutima umushinja imbere y'Imana. Amaboko atanduye ngo nufite ubusabane bwiza n'abandi bantu nubanye n'abandi bantu neza apana uburyari. Yari kwivuga ngo hariho abazaza gushima ariko batashimye neza bashobora kuba ari indyarya. Amen. Ko mumanutse yeme niko kabazo naringiye kubaza mukandi kanya. Ngo nudafite kasome pastor, soma Zaburi ya 42 pastor. Ya mirongo ariko ndavuga iyindi jewe 24 24 nufite amaboko atanduye n'umutima uboneye utigeze kwerekeza umutima we bitagira umumaro ntazaragira ibinyoma. Amen. Amen. Ngo bazaririmbiyo Zaburi basikufuza saba abakaja mu kanisa bakari bari niba gusa Zaburi yo kuvuga ngo ninde uzaza mu kanisa ninde ubaka gushira ninde uzaza mu kuzoza Imana ngo nufite umutima n'utari mu buryaje n'umugabo utamu n'utarinda. Tuzi ko turi mu kuzina ariko mu ngo zaracitse ari inganda y'inkozi itari mu kubakwa ariko kama tukazina kuririmba n'inganda none nizoza nyisiguzo zamunkurikira winzanira wewe kandi uzozamo birukanga no kukimana turi mu gusanga ababyina hegefu n'ukuri kw'Imana kubera ko imitima itaboneye imbere y'Imana, imitima itarigeze yegera Imana, imitima iyo urimwe uburiganya. Bira yarambwiye ngo nufite ubusabane nufite umutima wera imbere y'Imana uwo ngo ni ugomba gushima Imana nyine wawe. Hapana suwa bahamagaye gusa suwa batumiye gusa. Bibiliya yavuze ngo ngawandinga kashinya deta mwanga jejala ngutepwa sabu nugomba gushima Imana nufite umutima wera apana inganda fasite singanya zo mu kanisa. Amen. Inganda zo mu kanisa singanya zo mu kanisa papa inganda zo mu kanisa inganda zo mu kanisa zitakibana n'abagabo yindi zitakibana n'abagore ariko yamaraje kuzina akabyina yambaye ibirato. Inganda zo mu kanisa inganda zo mu kanisa inganda zo yaramuze nganda kitiyete pola siyanga kasiyana ngo nufite umutima wera ubone zishi n'umugabo cyangwa umugore niba waje gushima utari mu buriganya utari mu buryanya tazurahira ibinyoma. Biraje arambye mu 15 haravuze ngo iya vuze ngo nubwo bamwica ndiri vuga
bari mu gushima Imana. Reka ndekara yo ngayo nuko Imana ibafashe. Nugomba gushima Imana ufite umutima wera utarimo uburyarya, si uwakorewe ibitangaza. Hayaye ni ukuri kw'Imana. Hawu sora nk'umuntu yotahura ko yabyaye akanashima, ariko Imana ntinezererwa umutima washimye. Ayi Imana yanje kasubiremo sora, Imana yanje we nufite umutima utarimo uburyarya. Twabyinya ngo tubare kuzina umutima urambaza ngo si warumvisha, ariko Mana sora nuko umutima ari kumbaza we ari kumbaza ngo se wumvishije igiciyanga izi nkuba zikubise warazumvishe, ese babonye igitambuzano we barisha bumvishe ubunyine. Niko umutima wari kumbwira, niko umutima wari kumbwira. Ese ko waciye akubise bizigaza ku mutima. Ayiwe uvuga umutima bwiza bwawe ukabizavuga, hazaba umutumwa bwiza ngo no kwihana bigomba kubwirwa abantu. Ubutumwa bwiza ngo bugomba kubwirwa abantu, no zo kwihana, zo kwihana, nizo kwihana, nizo kwihana, nizo kwihana, nizo kwihana bikabwirwa abahungu n'abakobwa. Abantu bose ngo bakamenya ko kwihana ari ingenzi. Ejo narababaye, ejo nicaye ahantu bampeza akarinki, ese kukarumvikana akarinki niko baranyereka umuhungu havuga ngo ni Yesu. Ngo mare ndababara kubera ko yise Yesu. Ni pirate. Kubera ko yita Yesu. Kubera ko yise Yesu. Naringiye kubwiriza akajambo kavuga kwimura Imana, ariko nzakabwiriza ejo. Kukengeuka kwa mtu binafsi, kureka Imana ku muntu ugiti ciwe. Impamvu zibiri ngo ziza zibitera kuba bari mu Imana nyabita. Naratangaye Imana izireka ko ngo nizireka ngo umwuka w'ubuyobe winjira mu bantu. Sinzi umunsi nabwirije abo bagabo badukamera. Ngiye gusura kubabwiriza muri living papa, ngiye gusura kubabwiriza. Izabye Mana yanje izemera mubona ifaranga, ariko basigira urubanza. Izabye nukuri sha, izabyemera hakika ya Mungu mubona ifaranga, ariko ni mari basigira urubanza. Sinzi muri mu kwandika ibyo tutavuze, mu kwandika ibyo tutavuze. Izabyemera ibaheza ifaranga, amavyuze yo kugira ngo mushake abantu bakamaje kwitegereza akantu umuntu yavuze iriya hirya katarimo. Izabyemera ni ku mutima muri mukumbira. None nagaza mbabwira ngo nkavuge mwafunze munyege munzuminge mwanzuminze bavandi Imana tizabireka abagoretse iby'ubwami bw'Imana, abagoretse ukuri kwa Kristo. Munsi w'imperuka bazayibazwa, izabazwa n'uwavuze ibitari byo by'Imana. Mvuga nti Bibiliya ivuga ngo icaha kitazababarirwa ni yulambaye amupotoka, yulambaye uwafashe ibyiza akabihindura bibi, ubwo ngo ntazababarirwa imbere y'Imana. Amebadiri wahinduye iby'umwuka w'Imana kabi Mana yawe simba yuadira shenze aba ngo ntibazababarirwa muri isi ya none. Jede mu isi ya none n'iyindi sizaza ntibazababarirwa ni imbere y'Imana, kibaza ni imbere y'Imana. Ni Bibiliya yanjye ntibazababarirwa mu isi ya none n'iyindi sizaza ntibazababarirwa. Abagoretse n'abafata ukuri bakaguhindura ikinyoma, ngo ni ikinyoma bakagihindura ukuri. Abo ngo ntibazababarirwa mu isi ya none n'iyindi sizaza, mu isi ya none n'iyindi sizaza. Kibaza Mana yo mwe, kibaza ndi imbere y'Imana. Twakugize abantu bari mu gushaka ngo tunanirwe kukuvuga,
ukuri n'ukuri n'ikinyoma n'ikinyoma muzobona ifaranga ariko nimumara mugira urubanza niyamara urubanza tureba bamwe abantu bari mu gutinya kuvuga ijambo ry'Imana ngo bataba bita amazina Mana yo mwiza Mana yo kuramaze konyine kuramaze konyine kurwanyine kuramaze konyine kuramaze mvaka jambo nasomye we Bibiliya yavuze ngo mwambare Kristo mugira gute mwambare Kristo denge sia nyangu atefaye dia siangu kubewa nimwengu wa shelite ngangume de pola sianga nyangu gachanyezela nyangu impamvu jewe kwereka inama gayo gutya kwereka inama gayo gutya ariko pastor jangu usumebo shami wala man yanje we mana yanje we mureke babi para ariko mbira istorere giroba ababira kuyoboka abayobozi arababwira ngo nta buyobozi ngo mutavuye ku Mana arababwira ngo umuntu wese yubaha umuyobozi ngo mara nabanza bose murashaka tudatinya abatware harabangwa nimba udashaka gutinya umutware ngo uzukora neza ngo kuko bahamagaye kugira ngo bazabahana nico gituma ngo bazatwara inkota habe na pasteur ngo muza mububaha ngo kuko kimukaza mububaha ngo giye baba bareba gusa yariko babwira kwitwara neza ko abakristo mwikanisa nige bari hanze ninga kasina tepa nyangu kuruwa ese nakaya kayoga bamuje bari mu gusinga umuki oyaye ngako data ngono muruturuto hangisenga kati yalade bavandi siambibe to yariko babwira ngo timukaza mukiranuka ba pastor babareba gusa ahubwo muzamo abakristo bari kumwe namwe cyangwa batari kumwe namwe muri kwikanisa cyangwa mutari kwikanisa mwasenze cyangwa mutasenze hangiye tefela nyangu kusiyatya muzamo abakristo tuganya abakristo batari mu muryarya arambwira ngo muzamu wigenza gucyo ngo kuko mubizi yuko igihe cyo gukanguka cyegereje kirasoye bavandi igihe cyo gukanguka kirasoye igihe cyo kirasoye nganuye Pas bien, Paul aussi.
nayo ngayo. Warangiza arababwira ngo harimo amagambo abiri gusa. Ijambo rya mbere ariko babwira ngo ntabwo iminsi yo kwerekana ubukristo hanze bagende baburata babwira abandi ngo ni imikeya, ahubwo ngo umuntu wese agira umwete wo kwizerekana abo umukristo abandi babimuboneho babimusoromeho. Muzamugenza gutyo kuko ngo iminsi yo gukangukira soye ngo agakiza karatwegereje kuri kigihe twizereye ni ubukristo, akavuga ngo kuruta iminsi wabatirijweho. Kubatizwa mu bigogo cyangwa kubatirezwa mu gipupu, undi akabatirezwa itumbwe, undi akabatirezwa nyangezi, undi akabatirezwa muri buzuru, undi akabatirezwa hege. Yaravuze ngo iyo minsi ni mikeya kugira ngo ugende uvuga ngo nabatirijwe hanga, ahubwo ngo igikwiriye nike nukwera kugaragariza abandi bantu kuri umukristo. Arabara ngo mugire vuba rero wahunyije nyina abana banje nuko ngoko tata mwambare Kristo ngo nibwo mutazareka imibiri yanyu ikora ibyo yishakiye. Uzi gituma abantu bari mu gukora ibyo bishakiye nuko batambaye Kristo, bambaye umubiri. Ariko wambaye Kristo ntazakora ibyo kamere irarikiye. Pastor, nico gituma abantu bari mu gutinya kuvuga ukuri ngo batababwira batabakoraho. Bambaye umubiri ariko mwambare Kristo nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Amen. Nikiriza amen. Mwambaro umwami Yesu abari umwambaro w'umwaka ni kuri patiri mu mwambaro w'umwaka papa naragakurikira akaririmbo nukuri ni ema ya Gorigota ni kamba bari kubo naragakurikiye ndagakurikira mu gicuku nka saa 8 ni ema ya Gorigota nakurikiye ku Gaspard nimbara kandi katarakawe nja kugashaka ndakabona ni ema ya Gorigota ni kamba bahari ko ariko abandi bari mu kubikora ubunyine reka ndeka ko ngako muzubu papa wanje ni ema ya Gorigota. Mwambare Kristo nubwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikiye. Kamere ntiza yifuza iby'Imana, kamere yifuza ibinezeza umubiri, ariko nimwambara Kristo muzatsinda kamere. Nkuko Imana nishuto mpare ko byabigateye kababwira ngo munesheshe umwuka. Amen. Mwambara umwuka wera ngo nibwo muzatuma mutsinda kamere. Timwotsinda kamere kubw'amaranga mutima cyangwa imbaraga. Umukobwa wasinga ngo wokurikiwe, umukobwa wasinga utafite umwuka wera uzwa nk'umusinga, wo kuri ibyo basinga ugakora n'ibyo byinshi, undi yokora ibyo basinzira, undi agakora n'ibindi, wokora ibyo bishaka. Ariko ngo mwambara umwami Yesu nibwo mutazakora ibyo kamere yarike. Mugendere mu mwuka, mube mu pasteur, abantu baba pasteur bo bambaye Kristo. Yango kitebala tetepela nyanga kisiyepela mwambara byinshi abantu ngo bambara umwami Yesu nibwo batazakora ibyo kamere yabishaka. Mwambara umwami Yesu, hapana gucewura no kwambara zirezire cyangwa zigufi, hapana kwambara muguru mbele cyangwa nyuma, hapana kwambara ibiye nibiye, n'ukwambara Kristo umwami Yesu. Yewe tumugira nk'umwambaro pasteur, tumutware nk'umwambaro kwambara Kristo ngo kuza gutuma tunesha kamere yacu. Kamere izicuzwe ariko pasteur zishi ndatanga imbere y'Imana. Mimi nimefurahi sana kanisani kati ya watoto wa babangu. Roho ya neema ni karibu kunanifurahisha sana. Mimi nimefurahi kati ya watoto wa babangu. Ndabyinya naringiye kubyina kandi nimara kubyina wamutangira ngo kuri saa 60